Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ata'ul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. Ba'da bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mahuli mga tayo manghud hapag iman. Muna-muna itukban na to impananglit iman panglaggo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan way sabanding way sibo. Iban siyara in Tuhan mapatut na tutukbalan simpag syukur iban pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli salam iwan salawat maun papanggo nato. Rahmat akatan alam. Dihilan sin Allah ta'ala martabat sa taas-taas martabat. Amo na impanggo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapuas din hayat to mga umat Islam. Masi-masi kita niyo yari halawm simbulan sa laggo-laggo. Bulan mulia, bulan mahabarakat. Iban yari sakup niya ingkatan karayawan, iban tungbas. Rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban kaampunan. Iban pag mahal di ka sin Allah subhanahu wa ta'ala, rin halawm siksa. Dahin halawm kabinsanaan sinapinal ka jahannam. Amahuli rito mga katautay mangura na palangungan na agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Intuhan Rabbul Alamin, dehilan kita niyo sa laggo-laggo, nikmat. Amun nikmat, labi rin hakatan amunin agama Islam. In agama, sakop na ingkatan hinang marayaw. Pagtaat, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, manghawni, hatiap-tiap manusia. Dahin halawm sing kasirikan, halawm sing kalaungan, halawm sing kakapulan. Maun padan hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayat pa agama Islam.
Amahon nito mga umat Islam. Pagka tingi anda kuman sin adlawan sin Ramadan. Iban sin duman sin Ramadan. Ando kailu mamutasin ang sabkatu tanyo in bulan syahar halga bulan nagdara sin barakat amo na bulan Ramadan. Mignay sa pinakato tanyo. Halawm sin lingkungan sin kita ni manusia. At parakala pag-ibadat, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni mga umat Islam. Hambok din ha mga nasabot sin mga sila ulama. Pagkain parakala sin bulan Ramadan, bulan ipagtataat. Ipagihinang marayaw, asupaya makawa nato in sa puti-puti. Iban bunga, sinhinang marayaw rihalom sinlikusan sin bulan Ramadan. Amuin, ikadipusit na to, hikataw na to, awang ko sin Allah Ta'ala, haadlaw gana-gana, mahasir na to dito adlaw ahirat. Inhinang marayaw mga umat Islam. Amun hinang, diakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dirihilan sin agama Islam syarat. In syarat, amo na ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno para kalahinang marayaw, pag-ibadat, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, muna-muna in syarat sin agama subay hitanum halam sin bigi jantung sin tiap-tiap muslim sin tiap-tiap beriman in ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. In ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sa ini gamot puunan. Singkatan ibadat, singkatan kakahinang marayaw. Dahil naman hapiado sin Allah subhanahu wa ta'ala maun piyasumnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inhinang marayaw bang tumubo na, hakakahinang sintiap-tiap mukmin. Amuin, impag-ibadat niya, simangka na nagbunga na, timubo na halom simpangatayan niya, impag-ibadat, iban pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habukon pag-ibadat, piyasandong niya, hapikilan niya sadya. Atawag, pikil-pikil, tiyali-tali na sadya simbaran niya, amun ibadat niya kad siya habautan. Doon habatikan, sindaakan sin Allah Ta'ala, iban bitikan, dakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabot sin mga ulama, at para kala ibadat. Al-ibadatu la tusawwiru. In ibadat nung nabihan, di manjari pikil-pikilun. Di manjari imaginun. Di manjari utuk-utukun, iban di manjari atin niya amuin tapakkulun in ibadat, malaingkan in ibadat, subay siya anggautaan, subay siya hinangun, sing ginhawaran, sin tiap-tiap manusia. Bangin ibadat, tumubo na halam sin pangatayan mo. Amuin mahinang mo na indiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun hinang marayaw, sibuk day manahut, sibuk day maslag, hangan sin hinang marayaw. Laong sin mga ulama, muna-muna, pagpabarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangulan mo. Yan, bang in kakahinang marayaw timubo na halam sin jantong, di mo nakatinggalan. Sabab, magmaliso na kau, magmahukaw na kau, hainang di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna, pagpabarakatun sin Allah ta'ala in kabuhi mo. Pagpabarakatun sin Allah ta'ala in pangumulan mo. Warizku ala mustawal fard wal mujtamaat. Iban dihilan kau sin Allah Ta'ala rizki. Dihilan kau sin Allah Ta'ala rizki. Sibuk dah siulangan si manusia. Iban na society si manusia. Dihilan kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki. Iban ukawan kamu sin Allah Ta'ala rizki. Dahil naman hata si langit. Iban hagin lupaan. Bang tumaptap na yung pag-iman. Tumaptap na yung kabunga mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumaud na yung hinang mo marayaw. Laong sin Allah ta'ala, aparman niya, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw.
Bangsat janong niya biyayan in mga manusia. Matan in pag-iman niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Matan in paghinang niya marayaw. Watsakaw iwan matan in pagpabuka niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. La patahna alayhim barakatun minas sama'i wal ard. Ukaman na mo kanila. Unin niyo kapsin Allah ta'ala barakat. Unin barakat. Long si mga magpasir. Rijiki. Dahin hataas si langit. Warad iban hagin lufan. Hati niya, dihilan sin Allah Ta'ala barakat, in pag-usahan mo. Ukawan sin Allah Ta'ala kayo mo, paluhay yun sin Allah Ta'ala in paghula-hula mo, iban, paluhay yun sin Allah Ta'ala in kabuyanan mo. Ukawan sin Tuhan Rabbul Alamin, dahin hatasin langit, iban hagin lupan. Bang in pagparat saya mo, matan amin tianum halam sin bigi jantung, iban matan in pagmabunga mo, tianum mo halam sin pangatayan mo. Mga umat Islam, mga kiyungan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Inhinang marayaw, siyabot si mga sila ulama, al-aman min al-khawfi wal-ju'i wal-kawari. Bang impaghinang mo marayaw, kal na sin Allah ta'ala. Intinggalan niya ikhlas kal na sin Tuhan Rabbul Alamin, amanan min al-khawf. Lapasun kau sin Allahu Ta'ala. Pasanyangun kau sin Allahu Ta'ala. Haunun kau sin Allahu Ta'ala. Dahin halam sin kahanggawan. At ina din hasawab hilang marayaw. Nayari kita ni halam sin likusan sin Ramadan. Indah akan sin Allahu Ta'ala. Papataurun hinang natu marayaw. Papataurunin hinang natu ibadat marayaw. Dahin naman na pagsambayang. Dahin naman na pagsadaka. Dahin naman hapag pabuka, uno-uno na parakala, hinang marayaw di halam likusan simulan Ramadan. Pasanyangun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahin hakabubuhaan. In kabubuhaan mga umat Islam, nasabot si mga ulama inyan, al-khawput tabi'eh. At ini amun kabuka, kariya sa liha manusya. Sababin manusya, apangad datan si manusia, tiyo saja para kala, dumatungin kabuha. Ayaw pa at mga sunog na halam sinula. Aramalana, para tungon sin Allah Ta'ala halam sinula. Walaupun at hadya siya biyayan, katugpaan si mga ambaw, katugpaan si mga ngutkut, agad-agad siya tumulik. Sabab, inya to, long si mga ulama, hawput tabi'eh, amun kabuha, karya sa liha manusia. Inya to, wairat tusog, pasog pati para kala agama. Sa banglongsin, mga ulama, in mga bariman, timaptap inhinang niya marayaw. Timaptap alam si pangatayan, inhinang niya marayaw. Iban, ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, pasanyangun siya rin hakabubuhaan. Igun sin Allah ta'ala, tangsuan sin Tuhan Rabbul Alamin, in kahanggawan dun halam sin pangatayan niya. Waljo, iban kagutom, kahakdi, na may tayo ninasabot sin agama in kabuka iban kahapdi. Sabab, amoy ni magdatong hamanusya. Ayaw pa hindi dumatong in kahapdi, in kabuka. Hamang manusia, kulang in pag-iman. Kulang in pag-ibadat. Kulang in paghinang marayaw. Kulang in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa in Muslim, naghinang sinhinang marayaw. Nagtataat pa Allah ta'ala aun waktu sumaikbut na kaniya halam sin pangatay niya in kabuwa iwan sin hapdi. Kita ba si Mato hajawan sin kita nubiyawon. At sadya aun ayuda, ayaw pa, hindi maglungtod. Imano siya, kaya sisigpitan. Amoy naghangad hulat, wayron pagkaon. Wayrong kabuyanan, misan inaon na kabuyanan, mamarahin na hapamilya niya, mamarahin na hawaran niya, aun natulubong tudda siya mato. Aun nagtulubong tudda siya. Lumamod na siya. Yan aun na para saan niya manutyo. Sa banglong si mga ulama, inhinang marayaw, piatap-tap niya. Tindog niya harakan sin Allah Ta'ala. Patauron niya inhinang marayaw. Dahil naman hapagsambayang niya, hapagpuasan niya. Uno-uno na parakala, hinang marayaw, pasanyangun siya sin Allah Ta'ala dahil hakabubuhaan.
Igan sin Allah Ta'ala in kabuga alam sin pangatayan niya. Iwan larutan sin Allah Ta'ala in kasusahan sin habdi halam sin ginawabaran niya. Iban ha pamilya niya. Iban ha kabuhi niya. Balkawarit. Iban aman siya. Pasan nyangun siya sin Allah Ta'ala rin aramalah. Ngayon hulak tabi yung daran alam sin aramalah. Alam sin musibah. Alam sin problema. Alam sin kasusahan, inhulata. Kita rin Pilipinas. Sampai mari pahula na Mindanao. Why dum adlawing kasasawan. Sin kailuhalaan. Labi na luba amin mga namamarinta. Sa bang in Muslim. Tap in pag-iman niya. Amin in paghinang niya marayaw. Di niya lamuran sin hinang. Di kabayan sin Allah Ta'ala. Janji ini sin Tuan Rabbul Alamin. Janji sin Allah Ta'ala. Igan kaniyang kasusahan, sin kabuha ni halam sin pangatayan. Di siya pahanggaw, misan paunuin di magpakaramala, palawon sin hula. Misan paunuin dumagpak kasusahan, palawon sin pamilya niya. Di siya dihilan sin Allah Ta'ala hanggaw. Tumubo in pag-iman niya, iban palsupatan niya for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban igan kaniya, in kasusahan niya hatungod sin hakdi. Iban sin aramala, iban sin musibah, iban sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil halawm sin jantung niya. Yatom kita sin Allah Ta'ala, dilan kita example ha mga taon na kauna rin kato. Yuktil sin Allah Ta'ala, sin Quran, mamulya. Alam sin suratul Nahl, ayat hanggat usangkot tagdua. Aparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Ya'tiha rizquha ragada. Min kulli makanin fakafarat bi an'amallahu fa ajaqallahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Siabot sin Allah Ta'ala alam sin Quran. Mga jimatu hajaman nakaunayat to. Kisah sin Allah Ta'ala panon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unoy maksud asupaya humugot in pagmabuga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asupaya kumandos in pag-iman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba sin mga umat niya mulay kita. Wa daraballahu masalan qaryatan ng sin Allah. Yupama namo dihilan kita no sin Allah Ta'ala example sin hambuk lungan, hambuk karya, hambuk kauman. Kanat aminatan mutmainnatan. Inlaom silungan niyaw, ninalaom sin karya yaw. Bang ibarat ni kato barangay. Inlaom sin hula yawn aman. Masanyang imano si halam sin kauman yawn. Mutmainna. At inawayron hilwa. At siyabot sin Allah Ta'ala. Immutmainna ri amun. Mahumput imano siya halam sin hula yawn. Way pagsasaw-sasaw, way pag-igdil, way pag-jangki, way roon pag-iku-iku, halom sila kasanyangan, halom sila pagkasilasa. Ini, siyempre sin Allah Ta'ala, hamang nga sila nakaunayat to. Ya'tiha rizquha, magdatong daran kanila in riziki. Allahu Akbar. Ragada, sa mata-mata dumatong. Min kulli makan, dahil natiap-tiap hula, dahil natiap-tiap tampat. Di sila masusa. Sin riziki iparatong sin Allah Ta'ala. Sarab, intawalam sin kauman yun, way pag-inggil, way pag-jangki. Sibu din taumaas niya, sibu din rayat niya, wayon, sibu-sibu katan, in-iman nila po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauni piaratong sin Tuhan, Rabbul Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila, ya'ti biha rizquha ragada. Piaratungan sila, daran sin Allah Ta'ala, mga riziki, sa mata-mata. Min kulli makanin dahil harugaing-dugaing tampat magdatong maun kanila. At in mga bangin manusia mahumput alam sinula way pag-igil, way pag-jangki amurin hinangon nila dakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ayaw pa hindi pananamon sin Allah Ta'ala in mga sila yato in kita pananamon sin Allah Ta'ala bangka ma-apply in di sin Allah Ta'ala example kato di halam sin Quran. Ang pamukunin ni puting bang in kita umat muslimin, umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab sadya sin bulan Ramadan, na tarbiya kita sin pangaddatan ta.
Pindahan tayong pangadatan tamangi mo, papangadatan marayaw. Pindahan tayong kakainang tabukon marayaw mo, pahinang kabayaan sin Allah Ta'ala. Piyabuntol tayong niyata, piyatinggil ta hapag iman. Tumtuma, piyataw tayong hinang marayaw, ayaw pa hindi maghapin. In mga silabi na kauna, hawak to biyawon. Hapin nun sin Allah Ta'ala, dihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ummat sin Nabi Muhammad SAW, rijiki saruon doon. Amuat to. Pataparat bi annallahi fa'ajatallahu libasal ju' wal khawf. Hawak to sila, nagpupul na patuhan, nakananaman sila kasanyangan, timaod manin alta nila, di mayawin parasahan nila alam sing kauman. Sababin Allah Ta'ala mangin alam sing kauman, masanyang automatic in rajiki. Ukaban sin Allah Ta'ala in rajiki, dinatasiban sin tinagin lupaan. Nakananaman sila kasanyangan, nakananam sila amin parasahan marayaw, lausin Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakaparat bi an'am Allah, nagpupul na isab sila, hanikmat sin Allah Ta'ala. Bakas sila halam sin kasanyangan, halam sin parasahan marayaw. Awak to sila nagpupul, hanikmat sin Allah Ta'ala, timaw din nikmat. Unin piara tong sin Allah Ta'ala, fa'adaka Allahu libasal ju', piaragpakan na isab sila sin Allah Ta'ala sin kahutom. Piaragpakan na isab sila sin Allah Ta'ala sin hapdi. Yato dilan kita example sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namang kita rin mamintang mga umat Islam, di kiyana naman natuna. In kasigpitan sin dokto na to biyahon. Misan pa kita naginang marew sa bang impaginang tamarew, way tapiating gila iman, way tapiating gila kahilas tumtuma, paragpakan da kita sin Allah Ta'ala, siya sin pagparagpak sin Allah Ta'ala, ha mga dihil niya, example, ha mga kauna-kauna yato, umat na kauna. Uno yung piragpak kanila, nagpupulman sila, hanikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di maud manin alta nila, yaon na yung kawasan nila, piyagtakadbol nila. Yang dus-dus nila hatay mangod nila Muslim. Dihilan nila kainaan hintay mangod nila Muslim. Nagpupul sila hanikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di maud manin alta nila iman, di mayo manin kawasan nila, imparasahan nila. Ampa sila piragpakan sin Allah Ta'ala sinuno, sin hapti, sin kautom. Wal khawf, iban sin kamuga. Bima kanu ya'malun, sin parakala in kaunan, amun kaunan sing kakahinang nila, bakas sila halong parasahan, bakas sila harawom, nikmat sin Allah Ta'ala, di maud manin nikmat, di man mangan sila piyagtakabon nila, piharagpakan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin siksa sa lagu-lagu, amo na yung parakala hapdi, iban sin buka. Narihay ni mga umat Islam, unin di matungkato, tumahawak to biyaw. Hindi matungkato, dua parakala, buka, iban sin gutom, iban sin hapdi. Akan nang kaya na makapikil, misan ang para sa manakaura, mangustawra. Di makatumtumin siya yaon, naghihinang sin ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mayaw manin para saan niya, nikmat niya, nagtakabul siya pa Allah Ta'ala. Tumtuma, piyaragpakan kita ni sintuan Rabbul Alamin, sin kasigpitan, din naman hakutum, hakabuyanan, iban kabuhay. Ayaw pa hindi, naguhuna-una, alam sin pangatayan, yung mga tawrid namin sa magsud pa masjid. Wala po kita yung nag-ibadat, nagpupasa, yan pa kita naguna-una. Injima to hawla na to biyawon. Misan nang mag-deal politician, mga buwas sununo, maglungtod. Sibo din taga, aw na parasan, iman way parasan, maglungtod. Sawab may ta, imbibis na among kabuhianan niya to. Mabunga sila amin, wayroon na kabuhianan. Mga magdil, maglungtod, magtuy. Amun malawak nin sipug ta, malawak nin luman ta biyan, sabab sinulo, sabab ini-imagine ta amun kasigpitan niya to. Then niya to, amun natin pera tong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamano siya, amun bukun dogot in paghinang niya marayaw, bukun in pag-ibadat niya, piyatinggil niya, maun palawm sin iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikarua mahumat Islam, bang in paghinang tamarayaw, piyatinggil ta ihlas, tafridul kurubatu wa tasayrul umur. Paluhayon sin Allah Ta'ala in kasigpitan mo. Paluhayon sin Allah Ta'ala kay mo in kasusahan mo.
bang impaghinang marayaw, piyatinggil mo, hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman sin Allah ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Isiyo-siyo imatan magmabuka fa Allah ta'ala. Impagmabuka niya, impaghinang niya marayaw, kalna daakan sin Allah ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Hinangon sin Allah ta'ala in kasusahan niya, pahuwaon siya sin Allah ta'ala rin halam sin kasusahan. Haunon siya sin Allah ta'ala rin halam sin problema. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Iban paratungan siya sin Allah ta'ala rizki. Dihilan siya sin Allah ta'ala rizki. Di niya kahatian manghawno di magpak in rizki, manghawno gimuha in rizki, di matong maun kaniya. Amo yan. Inamuin bunga sinhinang marayaw, bang inhinang tamarayaw, kalna piyatinggil ta ikhlas, iman piyatinggil ta ha iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaupat, alladhi yurisu sa'adati wa tuma'nina min jamil ahwal. Iban, ipagwaris, ipadawhat sin Allah Ta'ala ha mga bariman. In kahanungan niya, in kahanungan niya, halam sin tuman, halam sin hula. In parasahan niya, in kasanyangan niya, hakatan ahwal, hakatan tahalan. Igun siya rin halam kasigpitan. Igun siya rin halang problema. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man amila salihan min zakari aw unsa wa huwa mu'min. Isiyo-siyo maghinang marayaw, dahil naman hausog, bariman. Sampai pabang sa babae, bariman. Maghinang siya marayaw. In ayat tinilang si mga mupasir, general pakatan. Bukon sa dyan magsambayang. Bukon sa dyan, paghinang niya marayaw, magpuasa. Sampai siya maghinang bay, maghinang siya dan, maghinang siya uno-uno na pakaradyan, parayaw niya. Bukon niya partikon. Aw niya mano siya, mga maghinang bang-bang ba? Maghinang siya, mga maputli man di biyawon. Partik-partikon niya sadya. Aw niyan mano siya, maghinang siya lalabayan, partik-partikon niya. Na iniyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, si maghinang marayaw, sibuk na siya maghinang bay, sibuk na siya maghinang bangka, sibuk na siya maghinang bay-bay, bang-bang, sibuk na siya maghinang uno-uno na. Doon na siya hospital, piyarayaw niya, paghinang niya, wahwa mu'min, isya mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naginang kau bay, piyarayaw mo yung bay. Naginang kau daan, piyarayaw mo yung buko ng kabulan, nagtangit ng daan. Bukod amo lagi ng kawang-bang, hindun day masarap, pag duadlaw, kimangit na nanam simbang-bang. Di nyo tumaaka ka mu'min. Sa bang in uno-uno kakahinang, piyarayaw mo, wahuwa mu'min lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuk na siya usog, iban babay. Pala nuhniyannahu hayatan tayba. Dihilan na mo sila lang sin Allah ta'ala, tumtuman yun. Bang kita naghinang marayaw, piyahinang ta, in kakahinang tamarayaw, bukon siya hinangamin, partik, lausin Allah ta'ala, dihilan na mo sila kabuhianan, hakabuhi nila, tayban, among kabuhianan marayaw. Walah nujiyannahum ajrahum biyahsani ma kanu. Iban, tungbasan na mo sila, sing kakahinang nila yaon. Tungbasan na mo sila. Atinya, uno-uno na ininang, sabab, inhinang marayaw pid dunya wal akhirat. Tungbasan pa ko sin Allah Ta'ala dia dunya, iban tungbasan pa ko rin din di tuadlaw akhirat. Dihilan na mo sila kabuyanan marayaw. Dahil naman ha dunya dagpak paadlaw akhirat, sing kabuyanan tungbas sin Allah Ta'ala, sing kakahinang nila, piyarayaw nila. Mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kita mu'min, Muslim, diaak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, maginang marayaw, layari kita pahalikusan sin Ramadan, parayaw teng kakahinang ta. Amun hinang, tayo maun sin Allah ta'ala, impag-ibadat ta, impagjaga ta sindum laylatul qadar, impagsadak ta, impagbasa ta Quran, subay tayo patinggila, ikhlas kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban intaw, bang maginang marayaw, jian-jian sin Allah ta'ala. Misan kauri na dumangan politician, bang in kakahinang mo marayaw, kalna sin Allah Ta'ala, piya kita mo patuhan iman pamano sa in kakahinang mo, way mulyamu ran siyamuan sin hinang mangi, law sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran, maha mulya,
wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastahlifannahum fil ardi. Janji ko lang sin Allah Ta'ala, tabangan ko sila, yung mga bariman yan. Tabangan ko sila lang sin Allah Ta'ala. Ijanji ko kanila yung paltabangan ko. Inasyo, alladina amanu minkum. Amin mga sila, bariman matan din kanyo, mukun na ito sa pagkatan. Bangaon din kato, matan in pag-iman, matan in paghinang marayaw, tabangan kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyarin tabang sin Allah Ta'ala. Layastahlifannahum fil ard. Hinangon na mo sila, halipa, hababaw sing gumi. Allahu Akbar. Misan na ko rin dumagan mayo, dumagan gobernador. Bang in pag-iman mo, in paghinang mo marayaw, kana sin Allah, piyarayaw mo, wayron samo sin pangatayan mo, way igir, way jangki, way takabul, piyabunto mo pa Allah Ta'ala, jian kita sin Allah Ta'ala, hinangon kita nakura, di hababaw sing gumi, halom sin hula. Janji sin Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala yukhliful mi'ad. Di siya magpangbaluba janji. Bang ipon niya. Kumugdan. Hakakay ng hadaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamahtalafal ladina man kablihim. Biya nang niya sin kajanji sin Allah Ta'ala. Mga sila nakauna. Indasyo. Amin mga sila Muslim nakauna. Iban si mga sahabat. Kita'y mga sahabat. Pila jahula, piyamarintahan nila, hajaman nila yato. Dihil kanila sin Allah Ta'ala, impagmahi riha bawaw sing gumi. Impamarinta riha lam sing gumi. Sabab sin iman, sabab sin paghinang nila marayaw. Diyan sin Allah Ta'ala, tiyabang sila sin Allah Ta'ala. Iban ulufat. Wala yumakannana lahumuddinahumul ladhi tarda. Iban, law sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipataptap na mo doon kanila, impag-araman nila, amun arama, hipagrida doon kanila. At in-arama Islam, ipapamarinta katusin Allah Ta'ala, hipagrida katusin Allah Ta'ala, in-arama Islam, ipamarinta lihabaw sing gumi. Bang in paghinang tamarayaw, matulid patuhan Rabbul Alamin. Diyan di sin Allah Ta'ala sing Quran, mahamulya. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Gantian na mo kanila, inhanggaw nila, imbuga nila, insusa nila. Gantian na mo kanila, imbuga alam simpangatan niya, amna, kahanungan, kasanyangan, amun buga ta. Alam simpangatayan ta, darutan sin Allah Ta'ala, yubaddilu lahum min khawfihim amna. Gantian na mo lang sin Allah Ta'ala, hinanggaw halam sin pangatian nila. In kasusahan halam sin jantong nila, amna, kasanyangan. Gantian na mo, kasanyangan. Kahanulayan, halam sin hula, halam sin pamilya, halam sin kauman. Ini biyata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang in umat Muslim, hati niya, marayaw, impangungungong niya, agaman niya, iban paginang niya marayaw, iban pangangarat niya, haratan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'budunani la yuslikuna bihi syai'. Amoy magtag-ipon siya, kaku, hakatunggal ko, di siya dumihil sakuto, di siya dumihil limbagan, tunggalon niya ako, ununin kabayan ko, angaron niya. Hamatin dyan sin Allah Ta'ala. Hati na bang kita magtuhan po Allah Ta'ala, di tasimbungan kasirik, di tasimbungan katafur, di tasimbungan amin, dilan talimbangan sakutin Allah Ta'ala. Wala tusriku bihi. Iman di kita magsirik pa Allah Ta'ala, diyan kita sin Allah Ta'ala. Hirihil kato in pamarinta, hirihil ang Muslim in pamarinta, di halam sin dunja, di halam sin kauman. Sa may tatari maka in pamarinta. May tari maka in kasanyangan sabab in Muslim, dua-ruah in paghinang niya marayaw. Di sa bulan Ramadan, makusog kita mag-ibadat. Makusog kita magpaat pa Allah Ta'ala. Pagpuasin Ramadan, duplakon ni sabin iman ta. Duplakon ni sabin iman ta, pagpuasin Ramadan, aon magtumisan Jumaat, malit pa. Dahil bulan Ramadan ini mga umat Islam,
ipagre-renew sin iman ta, ipagre-renew sin hinang tamarayaw, subay pataptapon ta, bang in karayawan lipatun sin Allah Ta'ala rihalam sin bulan Ramadan, lipat mang lipat, iban karayawan, haruman Laylatul Qadar, subay lawi in ibadat ta, lawi in karayawan hinangun ta, hapwas sin bulan Ramadan, sabab may ta, maba na sabing price sin Allah Ta'ala, malawa na sabing bonus sin Allah Ta'ala, subay kumusog in paghinang tamarayaw, bang in pagsunat ta rin di, 2 rakat, 2 rakat, hapwasin Ramadan, subay may ng mga hangpo rakat, impagtahadjud ta, koneksyon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, aman yu tiyo, hinapusan sin hutba. In Ramadan, unay maksud sin Ramadan, ipagpindah sin addat mangi palangay dihagin hawaranta. As upaya mapinda, lumasa kita ha mga tay mangunta, amon pulang kabus, amon mga tao miskin. Dumayaw yung pasugpatan ta, patay mangunta Muslim. Bangaon kasusahan, subay tatabangon. Diyan in Ramadan, iikuning katan, kangian di halon sin bulan Ramadan, pindahon pahinang marayaw, subay aun sungan sin parakala, amin makawata, pangadjian di halon sin bulan Ramadan, yanad kita nagsabar, yanad kita nagsabar sin hinang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman sin Tuhan Rabbul Alamin, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, alam sin Quran, advice sin Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Advice sin Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sabunal tod, piyanaog na mo in Quran, mauntay mo ya Muhammad, alaikal Qur'ana tanzila. Piyaturun na mo in Quran, kay mo ya Muhammad. Tiyaturun sila Allah Ta'ala yung Quran. Unil, hinangon mo syara. Fasbir li hukmi rabbika. In Quran, tiyaturun na mo, kaya mo nagdara syara, nagdara hukuman. Fasbir li hukmika. Sabali, sandali, in mga hukuman niya halos in Quran, misandaan mabugat, misandaan masakit. Advice ini, nasihat sin Allah Ta'ala, maun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asuratul insan ayat 4 Fasbir li hukmi rabbika. Sabali, uno-uno na. Indaakan sin Allah Ta'ala. Yan halam sin Quran. Uno-uno nin hukuman dumatong kay mo. Sabali ya Muhammad. Ya kau Muhammad. Wala tuti minhum itman wa kufra. Ayaw kau mangad kanila. Indasyo. Amin mga sila kafir. Amin mga sila naghinang masyat. Ayaw kau maakit nila. Itman wa kufur. Amin maghinang dusa. Maginang bukon marayaw, iban magpupur. Ayaw ko bakit? Sabali, uno-uno na. In mga hukuman, syara, yan, piara tong kualam sin Quran, sabali. Ayaw ko magad, sinhinang nila mangi. Ayaw ko magad, sin kakupulan nila. Waskuris merabbika. Patattapa, insabot mo hangaan sin Tuhan mo. Daran mo, bangkilay ngan sin Tuhan mo, long sin Allah Ta'ala. Bukratawa sila, doong adlaw, mahapon may naat. Luunan, ingan sin Allah Ta'ala, impagangikil mo halam sin pangatayan. Wa minal layli pasjud lahu. Dahil na mga tingian sin doom, patawran sujud mo, patuhan Rabbul Alamin. Advice sin Allah Ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabbihu laylan tawila. Iman, panasbikaw. Panasbikaw pa Allah Ta'ala. Kahaba. Sin katyabaan sin do. Amo yatin advice sin Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atin niya inya to lamud da kita pa lamud din umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atin niya subay kita to sumabar hukuman sin Allah Ta'ala sibu da hiril ka mabugat makan sabalan tayo hukuman sin Allah Ta'ala subay kita daran nananasbi daran nanunumtum hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay kita daran himihinang tahajjud, himihinang ibadat patuhan Rabbul Alamin. Na in ibadat, al-ibadatu la tusawwir. In ibadat, bukun ta imaginon, bukun ta pasandungon. Bukun ta tapakpulon ibadat, subay ta ang gautaan. In sambayang, subay ko maggaunta 5 waktu.
magpuasa, subay ka magsandal, magad ka kabayan sin Allah Ta'ala. At al-ibadatu la tusawwir, pag-ibadat bukon siya imaginon, bukon siya pikil-pikilon, bukon siya pasandungon, bukon siya subay siya ang gutaan. Mga umat Islam, mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala, pataptapon na to, halom sin pangatay na to, inhinang marayaw, bang inhinang marayaw, piyatinggil na to, ay ikhlas, piyatinggil na to kaiman, diyan di sin Allah Ta'ala, dihilan kita nyo parasahan, kasanyangan di halom sin gumi, wa akulu qawli hada, wastagfiru li walakum, wa jami'il muslimin wal muslimat, wastagfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wa ala udwana illa ala adh-dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Gaza. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli makanin ya rabbal alamin. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikas salihin wa ja'alna min ibadikal muttaqin wa ja'alna min ibadikal mu'minin. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikas saimin al mukhlisin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.